Шукараѓена ниневи пјенги едиција специјални прокурорија ваздингја акта куза маму јек персони талундрипе вашо керипе пеналуне ови песко марипаско крими мамо е цилни популација. Косоваки специјални прокурорија ваздингја акта куза маму јек персони талундрипе вашо керипе е пеналуне ови песко марипеско крими маmu je civilni populacija. Prekale akta kuza treandu jekto martea mile inešlu i narešu i njato beršeste, ano gav burim e malishevaka komunako, undrimano jekuno keripe e javerđenencar e policijake forcenca, taj srbijake soldatjencar, undringjola kaj lela kotorano mudaripe treandu štar albanju na civiljengo. Ini ova kuzingjola vašu astaripe ano rumipe e pronako masivune paldipe civilna populacijako koja prekale prokurorija na sine astarne anumaripeske ovipja. Akuzimo araklola taljačavi peski masađi ko javer desipe kriselinako. Numai ovipe si to bičaldo vašo diklaripe taj procedipe ano specijaluno departamenti e baziku na kriselinako ani Priština. Albaniako šerono ministri Edi Rama vizitinge ex-presidente Hashim Thaçi no Haag. Te hraminge kaja dikeripe Thaçesko taj javerengo sito barilađ vašo sa on kote prekaleste sponsorinena kava dromipe hakesko. Prekala kavo vipe si resipe kajte promovingjol dromi pjadi kjerde e transportesko tajte inkura ingjon vastipe biciklengo, taj publiku neo transportesko. A kaleo vipea šeruno e Prištinake komunako prparim ramava kjerja kaj kjerena kajte kjeren javeripja vašijek šeruno diz maj šužardi taj vinato. Numai o jeton raka talo ministri ambientesko rodingja kajo komune te piraveno planjaja dikjerne mobilitetesko. Trujale ceremonija rodljardilo kajo dizune te vazdena vazova šijek ambienti maj šužardo. Numai je organizacija Maraklije biciklijengova kjerde kaj hari butikjerena ano akava dromipe. Holandiako eurodeputeti reuton reaginga palo decisipe Evropake Uniako vašo perducidipe masengo, pederale Kosova decisipe kovađu kergiolate, finalizingjol ano agore januaresko 2000 bišušovto. Holandiako eurodeputeti this reuten reaginga palo decisipe Evropaka Uniako vašo perducidipe e masengo prekal e Kosova decisipe kovađu kergiola te finalizingola no agore januaresko 2000 beršesko e tromalipesko jeke duito grupako e financiune šeengo. Reuten dengia nota gia kanutne politikako e Evropaka Uniako federale Kosova sar bangi vakerintoi kai akanasito vakti kai te šrišerdel Evropjuno drom et hanesko. Ovrodingia kai Kosovako aplikipe vašo statusi e kandidatesko tanesko kova prekal leste acilo beršencar anifioka, te procedingel bizo javer piravipja. Prekal oficijalune penjaripja Evropaki Unija, a džukergjola te tromalinen trujel o 2 milionja euro financiona ažutipe vaše Kosova no šrdipe e avune beršesko. Kosova kava beš ljele presidenca i ministrenge koncilesko energijake komunitetesko, či vidojela ano centro e rajonalne disciplijengo vašo energijake pučipja. Kosova kao beršljela presidenca i ministrenge koncileski e energijake komunitetesko, či vidojela ano centro e rajonalne disciplijengo vaše energijake pučipja. Avdivesito adikerdo bišu štarto bešipe ministrenge koncilesko e energijake komunitetesko, kote o ministre etanengo dženipea diskutinde pučipe mahatne vašo energijako sektori, a starno energetikuno sektori, a starno energetikuno siguripe, integripe tregosko, taj palune evolviripja rajonalune potencirindoj ovipe Kosovako vaše Srbija. Panglo je politikulne blokade Srbijako federale Kosova, ano energijako sektori. Ofici energijake regulatoresko ka implementinelo decisipe supremjune kriselinako, koja proklamingja bi krisiuno taj vastingja, duj tavdja piravljenako vašo tregosko liberalizipe elektrikune energijako.
Офисија енергијаке регулатореско ка имплементинел ДЦП е супремјуна криселинеко, која ка прокламинел би крисјуно тај вастингја дујтавдја пиравде вашо трегоско либерализипе електрикуна енергијако. Акава дендилопе джанипеано рандуно бешипе ЗРРСко. Акава ДЦП вела пало чивдо овипе котаре косоваки економијаки ода, панго е бизнис сенге облигипеја ваште и клолпе анотромало трего. Електрикуна енергијако. Ини регулатореско офисија енергијако е панч во тенцар про денгја винато дуди ваш пропозипе, вашо миратипе е регулако пангло о меканизмја е пико де ипеске енергијако ри чалярипеско. Он ини апровинде родипе вашо лейпе е ауторизипеско, вашо коркоро конзумипе е електрикуна енергијако, вашо саранду трим приватуне бизнеси. Ко регионално самити кова дикердило Англо не саведиве ани Приштина. Оромане репрезентија кова сине и никотаро региони вај Монтенегро. Мотавна умалија коте си мајбудери оромано комунитети дискриминима. Zapravo ovo je jedan u nizu drugih regionalnih ovih saradnje, odnosno organizovanja ovakvih samita u cilju da pričamo, da budemo otvoreniji, da pričamo o diskriminaciji Roma. I ovakav samit i ovakav sastanak zahteva zaista vrijedne pažnje i za svaku pohvalu. U ovom samitu zapravo trebamo otvoreno razgovarati, otvoriti karte, razgovarati gdje su sve to Romi ili Egipćani ili Aškalije diskriminisani. U kojim poljima zahteva više ulaganja državne institucije da nešto promene i zbog čega to Romi, Egipćani, Aškalije ili kod nas Romi i Egipćani, evo 20 godina se suočavaju sa istim problemima. Ono što smo pričali prije 20 godina se pojavljuju problemi i danas. A to su problemi o siromaštvu, problemi o stanovanju, problemi o zapošljavanju, problemi o zdravstvenoj zaštiti, o ličnim dokumentima i tome slično. Zbog čega Romi ne mogu da nađu zaposlenje, nego moraju da traže najniže poslove koji su najmalo plaćani, tako reći. I onda zašto dijete romsko ili egipćansko ili aškalijsko mora da se odi u zadnju klupu ili da bi sjeo sa drugima ono dijete koje nije bilo dobro za kaznu da sjedi sa našom djecom. I tome slično, znači to su razna pitanja koja se trebaju pojaviti. Da li Romi i Egipćani mogu pokrivati neke druga radna mjesta ili druge funkcije ili biti uključeni u lokalne samouprave, u državnim institucijama i tome slično. Ovo je izuzetan i jak problem koji nas prati evo 20 godina i zbog toga je Evropska unija pogledala, vidjela da u stvarnosti nešto se treba promijeniti. I zbog toga je ona donela prvu dekadu, 2005-15. uvidjela da ništa nije došlo do velikih promjena i glavni problem bio taj što je počelo da bude mržnja i diskriminacija prema samoj romskoj, egipćanskoj ili aškalijskoj populaciji. Сарси прекало метеорологија дисуно самај сине пангло самај коте о температуре ресте джипе ефта градија Целциусја комашкаре дивеско. Нумајнита араджу кергјолате овел пангло самај бршиндеске перипеја самај коте о дивеске температуре каресен котаро шоу джипе охто градија Целциусја комашкаре дивеско. Acaba sine sahvašene vipjengi edicija penaki pe karahatu mentovena ma republikune serviseske programijecar. Džipe dihipe.